Iyi ni Pacific Sport, ni amakuru y'imikino agezweho ari kuvugwa hirya no hino ku isi. Tugiye guhera mu Bwongereza muri Premier League, aho Manchester United yasanze Arsenal iwayo iyikubitirayo nyuma y'imyaka 7. Manchester United yatsindiye Arsenal iwayo mu mukino ku munsi wa 23 wa Premier League wakinwe kuri iki cyumweru saa 12:30 nyuma y'imyaka 7. Arsenal yari imbere y'abafana bayo kuri Emirates Stadium, yatangiye ikina umukino wihuta cyane ari nako isatira ndetse ikabona za corner za Declan Rice na Bukayo Saka, ariko ntizagira icyo zitanga. Arsenal yagiye itura imbere izamu rya Manchester United ndetse ku munota wa 18 yabonye uburyo bufatika kuri kufura yaritewe na Rice. Martin Zubmedi ashyiraho umutwe, ariko Seneramen aratabara. Ku munota wa 29 akagozi kaje gucika, ubundi Arsenal ifungura amazamu ku mupira mwiza Bukayo Saka yahaye Martin, nawe awutera ugana mu izamu. Lisandro Martinez ahita yitsinda gutyo. Ku munota wa 37 Manchester United yabonye igitego cyo kwishyura ku makosa Martin yakoze, yera umupira Brian aragenda awushyira mu nshundura. Igice cya mbere cyarangiye amakipe yombi anganya igitego 1-1. Mu gice cya kabiri Manchester United yaje isatira cyane, ubundi ku munota wa 50 Patrick Dogu atsinda igitego cyiza cyane ku mupira yahawe na Bruno Fernandes, ubundi ari kuri shot ari nyuma y'urubuga rw'amahina rijya mu izamu. Nyuma yo gutsindwa Arteta yahise akora impinduka mu kibuga, havamo Piero Gabriel Jesus, Martina Odegaard na Martinez Zubelmid, hajyamo Ben White, Victor Michel na Izzy. Ku munota wa 84 Arsenal yaje kubona igitego cya kabiri gitsinzwe na Merino. Ibi byishimo ntabwo byatinze kubera ko ku munota wa 87 Matthews yahise atsinda igitego cya gatatu cya Manchester United ahawe umupira na Maino. Umukino warangiye amashitani atukura atsinze abarashi ibitego 3-2. Manchester United yaherukaga gutsindira Arsenal wayo muri Premier League muri 2017. Manchester United isifata umwanya wa 4 n'amanota 38, ikaba irushwa na Arsenal ya mbere amanota 12. Turabashimiye, ntiwajye gukora subscribe kuri Pacific Sport, tubaha amakuru agiye agezweho kandi yizewe. Imana ibarinde.